Ini berarti susah. Ada mau tua. Wedan itu. Waktu wedan. Makari. Berkoran soting. Bodoh. Boten setan. Berarti medar iki. Iku iwak pitik kanu wer dine wer. Nah. Iki jenenge kentaki. Nah, iki sing digoreng. Nah. Iki pegane doer iki. Yo. Iki lontrene ning kene iki. Ya, lagi mlebu iki ning kamar. Gue lagi edan umat edane iki, yo, Pilenteng. Dua pitik wer. Enak wer. Buruk gosong. Iki duwer. Kilo weh, daset weh. Oke, terima kasih sekali. Suaranya dikit tapi bagus. Ya. Jadi sebelumnya kita harus nikmatin bareng-bareng. Coba mending rekamnya. Suaranya, sok lu suaranya. Sudah yang dihajar.
Anda mah. Masa mau komplek juga muncul enak lek. Bojongnya lontre. Ora senajan. Dapat dua pun kabeh nih. Tirik. Nah, londe lagi betul londe nih. Nah, londe nih. Awas. Ya, asik. Sik. Nah, dibuka kotange. Mana? Mabuk temenan ya si Wer. Kopi kopi mabuk. Nah, dijoki. Pas. Stop!
Huwag mo, glelo, Rick, tanik. Oh, mata na sipit. Alright, go. District Nova.